Yes, ikaze nanone nshuti bakunze bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ni munyemerere muri aya makuru yo kuri Mugoroba wo kuwa kane tariki 30 z'ukwa kane 2026. Turebera hamwe amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turebera hamwe ari kuvugwa muri aka karere. Uburundi bwongeye gutungurana ku rubibe cyangwa se ku mupaka w'u Rwanda. Bigenze bite? Uburundi n'u Rwanda byamaze gufata indi ntera. Ibikorwa bikomeza gutera impungenge abakurikiranira hafi mu by'ukuri situation ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakomeje kuvuga bati impungenge zikomeje kwiyongera bijyanye n'ibikorwa bikomeje gukorwa n'igihugu cy'u Burundi. Ikindi tugiye kuba turebera hamwe muri aya makuru ni igikorwa giteye inkeke gikorerwa mu by'ukuri ku mupaka hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Igikorwa kibi gikozwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mwibuke ko hashize iminsi mike tubabwiye abanyarwanda babiri, tuvuze ku nkuru y'abanyarwanda babiri barashwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse barasirwa ku butaka bw'u Rwanda. Turaje tubirebere hamwe ibibaye aka kanya icyo bivuze, ese ko cy'u Rwanda rudasubiza kuri ibyo bikorwa biterwa n'iki. Reka tubikomozeho. Hanyuma iby'ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa na AFC M23 dushatse twarekera kubivugaho kubera ko baraganira amahoro bakayasinya mu mpapuro ndetse bakanabyandika, ariko mu by'ukuri wareba neza ugasanga intambara ku butaka iri guca ibintu. Amahoro ku rupapuro, intambara ku rugamba. Mu by'ukuri ukuri gucukumbuye ku masezerano ya M23 na Kinshasa turakuzanya ahangaha. Munyemerere turebere hamwe kuri ubu Perezida Kagame yategerejwe mu ruzinduko rukomeye. Ndaje mbabwire aho agomba kwerekeza. Ahategerejwe turanyarukira Ibaraka. Turebere hamwe haravugwa ibikorwa by'ihoterwa n'itotezwa bivugwa gukorwa na bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Congo FARDC. Leta ya Kinshasa mu mvururu z'imbere mu gihugu aho abayigize barimo guterana amagambo ku bwinshi no kudacana uwaka. Barapiki impaka zango turwane zirakomeje ku nshingano z'inteko nshinga amategeko muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abadepite ntibavuga rumwe, turaje tubikomozeho. Iyo hataba cyangwa se iyo Perezida Habyarimana Juvenal adapfa, nta mututsi wari kuba mu by'ukuri akiriho. Ndaje mbabwire ibitangazwa n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu burengerazuba, mu ntara y'Iburengerazuba. Yavuze ibintu bikomeye cyane. Turaje tubirebere hamwe. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba ni Major General Nkubito Eugene yagaragaje ko Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda aza ku isonga ry'abateguye jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ko iyo adapfa nta mututsi rumwe washoboraga kurokoka. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma impinduka zikomeye zikozwe mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Perezida Salva Kiir ndabivuga gute, afashe umwe yarakubura, akoze impinduka zikomeye. Abayobozi bamwe arabirukanye, cyane cyane abaministiri. Ndaje mbabwire nabyo uko byifashe. Tugaruke ku kibuga cy'imirwano bariho mpera mbabwire amakuru akomeye cyane aturuka muri teritwari ya Karere ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Kwezi kwa Werurwe, kwezi kwa gatatu turagusoje. Ni ukwezi kwaranzwe n'imirwano ikomeye muri iriya teritwari ya Karere, ndetse n'ukwezi kwaranzwe n'urugamba nakwita urw'imbatura mugabo muri ino teritwari muri Kivu y'Amajyepfo. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tugiye kurebera hamwe ese ubundi iyo mirwano yabaye muri uku kwezi kose isize M23 ihagaze he, isize igisirikare cya Congo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR bafatanyije bahagaze he. Reka mbari ibyo mperaho. Nyemera ariko mbere ko dukomeza ubanza ukanda wahasanditse subscribe cyangwa se abone, ubundi ukande like tubone ko ubikunda, utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikora mu gihe nawe ubwe wumva wanogewe. Ikarehe ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC fatanyije na Wazalendo mu gace kitwa ni Chambombo yo muri teritwari ya Karere. N'agace karanzwe n'imirwano mu kwezi kose kuko ndaza kukwibutsa byinshi byahabereye.
ni imirwano isize Karehe ihungabanye ku buryo bukomeye, abaturage bahunze ku bwinshi, nk'ahitwa za Tushunguta abaturage barahunze, aha Cambombo naho hasigaye mbarwa, dore ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo ntabwo twayivuzeho, ariko yagize ingaruka zikomeye kuko ari imirwano yahagarishije impande zombi, hapfa benshi, hanangirika byinshi, yanasize umuyobozi w'ishuri rimwe muri no Cambombo, muri kano gace ka Cambombo, ahasize ubuzima. FARDC na Wazalendo barwanye na M23 ahangaha Cambombo, bibanda cyane hano mu mudugudu wa Nyarugusha, ni mu murongo, ni muri ahitwa Katare, mu mudugudu wa Bushugulu, mu gace ka Ziraro cyangwa se groupement, ni groupement ya Ziraro, ni muri chefferie ya Buhavu, muri teritwari ya Karehe, muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo rero byari tariki 29 z'ukwa kane, byari kuwa gatatu, nibwo imirwano yahanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo na Wazalendo muri bino bice, nibwo yumvikanye cyane. Hanyuma nk'uko ibitangazwa na societe civile dufite ahangaha bibishimangira, abarwanyi ba Wazalendo ngo nibo baprovotse ibirindiro bya AFC M23 batera agace ka Cambombo koko M23 nikagenzura, ndetse n'umuhanda wa Katare mbere gusubizwa inyuma n'abarwanyi ba M23, nuko ngo babateye ariko basanga bari tayari. Wazalendo na FARDC yateye M23 hano Cambombo ku muhanda wa Katare, basanga M23 mu birindiro iri tayari, ihita yivuna umwanzi nkuko bisanzwe n'ubundi. Iyi societe civile iri gutangaza ko urugamba rwarimbatura mugabo hano ku muhanda Katare. Ahangaha by'umwihariko iyi societe civile ya Karehe iratangaza ko Sebutagwira Harerimana Jacques ni umuyobozi w'ishuri ribanza rya EP Cambombo, ngo yishwarashwe n'amasasu yavuye muri iyo mirwano hagati y'impande zombi. Ntabwo habayo kuba, ntabwo ugeze ba clarifying ngo bavuga ngo ni amasasu ya Wazalendo FARDC cyangwa se n'amasasu ya M23, gusa uyu Sebutagwira Harerimana Jacques akaba umuyobozi w'ishuri hano muri Cambombo Katare, uyu nguyu ngo yasize ubuzima cyangwa se yishwe n'ibisasu byaturutse muri no mirwano yahanganishaga impande zombi ku munsi w'ejo. Hanyuma nk'uko biri kuvugwa, bibaye mu gihe ni nyuma y'icyumweru kirenga hari agahenge muri ako gace, nubwo hari amasezerano yasinyiwe hariya i Montreux mu Suisse. Imirwano yakomeje guca ibintu muri access zitandukanye za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Iyi Cambombo itekanye iminsi igera ku 9, kuko mu minsi ishize tariki 21 hafuzwe imirwano na mbere gato, bikavugwa neza ko Cambombo aka kanya abaturage imitima irahagaze, abatahunze barabizi neza ko mu by'ukuri niba Wazalendo zigabye ibitero ku birindiro bya M23 Cambombo ntizibashe kubimura, kandi hari icyo zakumiraga bikaba bitagishobotse, birashoboka ko imirwano yakubura kuko M23 yagumanye ibirindiro byayo, Wazalendo yivunwa igaruka inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse kandi gusubira inyuma kwa Wazalendo kwita gatagiko kandi ivuga ko ikeneye Cambombo biratera abaturage impungenge z'uko imirwano ishobora kuza kongera kubura. Twari derutse kubabwira imirwano yabaye ahitwa Tushunguti ni muri teritwari ya Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. M23 na coalition besurana ku buryo bukomeye. Wazalendo by'umwihariko bayobowe na General Kiracitse nibo bafuzwe cyane muri urugamba rwa Tushunguti. Iyi Tushunguti na gace k'ingenzi, ni centre y'ubucuruzi nakomeye cyane iri muri no groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Tushunguti byabanje kuvugwa ko mbere gato yafashwe na M23 ariko ntiyayimarana n'iminsi 3, coalition irongera irahisubiza. Kwisubiza Tushunguti kuri coalition bo babyise insinzi, ariko nge nabyita reprise stratégique ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa se M23. Kubera ko imirwano yabaye Tushunguti iheruka ubwo M23 yafataga Tushunguti nyuma y'iminsi 3 gusa, n'uri byari mu ntangiriro z'uko kwezi, coalition yongeye kwinjira Tushunguti imaze kumenya ko M23 yari yaraye isohokamo. Uwitwa rero General Kiracitse bikavuga ko yatakaje abasirikare, ndetse ngo ikibazo gihari ku ruhande rwa coalition ari abasirikare bo kurinda iyo Tushunguti mu gihe M23 yakwa advancing ishaka kuhisubiza. Ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane rero mu by'umutekano, by'umwihariko muri aka gace kuko ari nk'urufunguzo rufasha kugenzura imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye twa Karehe
n'uturere tubikikije. Kuyifata rero kwa coalition bayambuye M23 bari ba FARDC wazarendo bafata akagace rwose bari bambuye M23, ubushobozi bwo guhindura mu buryo bworoshye cyane isura y'imirwano yakomeje kubera hano muri tuno duce twa Karehe. Ubwo aka kanya rero ikivugwa ni iki? Ubwoba ni bwose muri ibi bice byo muri Karehe. Tugarutse muri axe za Katare ndetse na gace Katare na gace kabangi kagina na Lumbishi ndetse n'iyitushunguti iri hafi aho naho ri muri teritwari nyine ya Karehe. M23 niyihagenzura yakomeje kugenda yongerayo abasirikare, ntamenye ngo bari guturuka he, hari gukora rwa deployment cyangwa se kongera ingabo ndetse n'ibikoresho muri biriya bice. Bishoboka ko intambara ishobora kuza kongera kubura muri ziriya axe. Akaba hari amakuru y'ukwenda coalition ishobora kongera kugaba ibitero kuri utu duce nababwiye haruguru, Lumbishi, Katare ndetse iyitushungutiyo irimo coalition nkuko amakuru aturuka muri societe civile abivuga. Hanyuma ku rundi ruhande M23 aka kanya ndagira mbabwire ko uku kwezi tugusoje ifite intsinzi muri no teritwari mu buryo bukomeye, nyuma yuko ifashe uduce twa Chambombo ari nayo yagabweho ibitero ku munsi w'ejo na wazalendo, bigahitana uriya muyobozi w'ishuri rimwe rya hariya IP Chambombo. M23 ifite Katare niyo igenzura agace ka Katare, yagafashe tariki byari kwa mbere tariki 6 Mata, ifata agace ka Chambombo, Bishaka, Katare, Kafufula, Katanga ndetse na Kaziba. Ni groupement ya ziraro n'ubundi muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo, n'ahantu M23 yiciye coalition batagira ingano, abagize coalition batagira ingano. Ubakakanya rero amarira ni yose muri biriya bice bya Chambombo kubera urupfu rw'uyu muyobozi w'iri shuri waguye mu bitero cyangwa se mu ntambara yahanganishaga M23 ndetse na FARDC fatanyije na wazalendo, ariwe Sebutagwira Harerimana Jacques, umuyobozi w'ishuri ribanza rya EP Chambombo. Ubwo reka twihanganishe abo mu muryango we. Hanyuma ikindi twavuga cyangwa se andi makuru twakomozaho muri Warikare, haravugwa amakuru akomeye y'urupfu rw'abantu babiri bapfuye ni nyuma yuko ari Kongo ntago baguye mu mirwano nyaboneka. Ni ikiraro cyagwiriye mu abo bantu mu mugezi wa Lowa. Ni impanuka yatewe ngo n'ikorwa ry'ikiraro cyaguye ku mugezi wa Lowa. Aha rero ni muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, byabaye ku mugoroba ku munsi w'ejo. Ni inkuru nayo itari nziza cyane. Imidugudu ya Mangere ndetse na Nyamimba mu gace ka Lowa Rwanda muri groupement ya mu murenge wa Waniyanga, nkuko amakuru atugeraho abivuga, abaturage baho bari mu marira kubera gutakaza abo baturage. Hanyuma ibyo ngibyo ni biri kuvugwa mu by'ukuri ni updates cyangwa se namakuru ari guturuka ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka mbabwire ko polisi y'u Burundi igeze itya. Ejo bundi nibwo twababwiye ko hari abanyarwanda babiri biciwe ku butaka bw'u Rwanda, bishwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi, ndetse rwose nanakubwira ko bishwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Iyo nkuru murayibuka, abo banyarwanda ni abantu b'abarobyi bari mu bikorwa byabo by'uburobyi, ariko bishwe n'ingabo z'u Burundi zibarasiye hano mu kiyaga cya Cyohoha mu karere ka Bugesera, ndetse nta n'uwarokotse muri abo babiri. Noneho ni mu mudugudu wa Kanombe, akagari ka Murambi, mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Bugesera. Byabejeho ni rwose tariki 15 Mata. Ni amakuru yatugezeho y'ukuri avuga ko hari n'umuntu wari wakomeretse muri nkuko ayo makuru yabivugaga, ariko ntabwo higeze habaho icyo nakwita, ntabwo twigeze tubona official announcement cyangwa se ngo tubone itangazo ry'igihugu cy'u Burundi ngo rishimangire ko byakozwe. N'igihugu cy'u Rwanda ntacyo kigeze kivuga kuri ibi ngibi, ndetse na RDF nyirizina ntacyo yigeze ivuga. Aba bagabo barashwe ni hari uwitwa ngo ni Negirizaze Ejo Evariste w'imyaka 33 y'amavuko, ndetse n'itwa Sibomana na Samuel w'imyaka 20 y'amavuko. Abenshi batese buriya Burundi ni bwa buri guprovoka u Rwanda ngo barwane. Ese ubundi koko ni ryari ubundi Burundi buherutse kwesurana n'u Rwanda?
ubwo ariko iyo nkuru murumva ko nta n'ibyumweru bibiri biciyeho tuyitangaje. Aka kanya polisi y'u Burundi noneho si igisirikare ndetse rwose hafi y'ubutaka bw'u Rwanda yarashe abantu babiri, yarashe abantu ndetse irabica rwose, n'abagabo babiri. Umuyobozi muri polisi y'u Burundi ikorera hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gace ka Mparamirundi ni muri komine ya Kayanza ho mu ntara ya Butanyerera kuri wa gatatu umunsi w'ejo tariki 29 Mata, yarashe mu cyico abagabo babiri bakekwaho gukorera ubucuruzi bw'amagendu hafi y'u Burundi n'u Rwanda. Source Media Burundi, ikinyamakuru cyandikira mu Burundi, cyatangaje ko amasoko yayo yo muri polisi y'u Burundi ndetse n'umwe mu bafitanye isano n'abanyakwigendera bayibwiye ko abo bagabo mbere yo kwicwa bari babanje gutabwa muri yombi na polisi y'u Burundi. Amakuru aturuka muri polisi yo mu gace barasiwemo avuga ko inzego z'ubuyobozi muri ako gace zashyizweho amabwiriza y'uko umuntu wese uzafatwa yinjiza mu Burundi ibicuruzwa by'amagendu abikuye mu Rwanda agomba kwicwa. Inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi mu Burundi ntacyo ziratangaza kwiraswa ry'abari abantu. Agace ka Mparamirundi kakaba kegera umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, kamaze igihe rero gafatwa nk'imwe mu nzira inyuzwamo ibicuruzwa by'amagendu hagati y'ibihugu byombi. Ubucuruzi bivugwa ko bwiyongereye ku ruhande rw'u Burundi nyuma y'uko iki gihugu gifashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose yo ku butaka igihuza n'u Rwanda. Abenshi batese ibintu bikomeje kubera mu rugabaniro rw'u Burundi n'u Rwanda ni ibiki? Nibiza gukurura intambara hagati y'ibihugu byombi, kuko iyi ni inkuru iza ariko igatera impungenge. Nta gihamya cy'uko aba baturage baba koko barimo bambutsa izi magendu, nta gihari muri iyi nkuru, ariko ntabwo tugeze dusobanurirwa neza. Mwumvise ko ejo tariki 15 abaguye twamenye amazina yabo n'aho baturuka, ariko bo twamenye n'ubwene gihugu bwabo n'abanyarwanda. Aba babiri rero ntabwo twamenye amazina ngo ni bande, nta makuru menshi ese ni abarundi n'abanyarwanda. Igihari nuko hari magendu ngo bari bambukanye bazivana mu Rwanda bazinjirana mu Burundi, nyamara Burundi bwaratanze itegeko ko bitemewe, bwarabujije mu by'ukuri gukora ubucuruzi nk'ubu ngubu bw'amagendu, ariko noneho zinjizwa mu Burundi zituruka ku butaka bw'u Rwanda. Hari ababyita ukura rero, icyo nakwita, hari ababishingira bavuga ko cyaba ari ikintu gikurura impungenge mu by'ukuri ku mipaka. Abakora ingendo zambukiranya imipaka, murabizi ko kandi imipaka y'igizite yafunzwe, ubwo rumvikana ko ni ukwambuka mu buryo bw'amanyanga, niko nabyita. Ariko se ibijyanye no kuraswa byo bihatse iki? Ntacyo u Rwanda rwabivuzeho nanone kuri iyi nshuro, cyane ko bisa nkaho rwose ntacyo u Rwanda rwabivuzeho, ndetse icyo Burundi bwavuze nyine birasa nkaho abaturage bashobora kuba ari abarundi. Ariko se umuti w'iki kibazo uraza kuba wowe? Reka tubihanga amaso dutegereze byinshi bizatangazwa, cyangwa se nihagira indi nkuru isohoka mu by'ukuri yuzuza ibi byatangajwe, turahanga kugira ngo tuze kuyibabwiraho. Hanyuma abavuze kwirasana hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'u Rwanda mu matitre bagiye batangaza nta byabayeho, kubera ko rwose hagati y'u Rwanda n'u Burundi ingabo z'ibihugu byombi kurasana, nubwo Burundi buhigira kurasa ku Rwanda, u Rwanda narwo rugatangaza ko rwiteguye, nubwo Burundi buhigira guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu mugambi burimo n'igihugu cya Congo, FDLR, Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse na Angola. Ariko Ububiligi bukaba buri ku isonga mu gushyigikira uwo mugambi, bumaze iminsi bwohereza ibikoresho. Ariko rwose aka kanya nababwira ko uwo mugambi uri kwityazo, ariko bizagorana ko washyirwa mu bikorwa. Icyo nicyo navuga. So nta kurasana hagati y'u Rwanda n'u Burundi kwabayeho rero. Igikorwa cyo kurasana hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ingabo z'u Rwanda n'u Burundi, giheruka ngira ngo byari mu kwa gatanu tariki 10. Ni kera cyane, muri 2020, hashize imyaka 6 nibwo twumvise itangazo rivuga ry'igisirikare cy'u Rwanda cyemeza ko cyarasanye igisirikare cy'u Burundi
hariya ku kiyaga cya Rweru ni mu Bugesera n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'u Burundi akaba mu ntara ya Kirundo. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza maginga ya ntabwo harabaho kongera kukumva imitsi hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Icyo gihe ariko nabwo byari byakomotse cyangwa se kurasana hagati y'ingabo z'ibihugu byombi byari byaturutse ku itsinda ry'abarobyi b'abarundi bari binjiye binyuranyije n'amategeko mu mazi y'u Rwanda mu kiyaga cya Rweru. Icyo gihe rero nibwo RDF yahise yesuranira hariya ku kiyaga hariya Rweru na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Ariko ibyabaye ejo bundi byo rwose byasize nta kibaye. Uburundi bwisha abanyarwanda, u Rwanda ntirwagira icyo rugira gute rubikoraho. Hanyuma ni munyemerere dusubikira ahangaha iby'iyi nkuru, dukomeze turebera hamwe nandi ari kuvugwa ku mutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. M23 mu Suisse baraganiriye barasinya iminsi 10 barayihabwa ngo bashyire mu bikorwa ibyo basinye, ariko birangira bityo nta gikozwe. M23 ndetse na Kinshasa bakomeza gucunganwa ku jisho kutizerana hagati impande zombi. Twagiye tubigarukaho ibyadedeje ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, agahenge karenzweho, bararwana. Kinshasa irenga ku byo yari yemeye ko itazongera kwica abaturage ndetse ngo ibicira amatungo, ibirengaho mu minembwe irica irasenya, basirikare barasahura, byakozwe kenshi muri iyo minsi. Ariko rero ubwo M23 nyine mu Suisse hasinyarwa ya masezerano hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa, icyizere cyongeye kugaruka mu baturage b'uburasirazuba bwa Kongo. Abenshi batekerezaga ko rwose igihe cyaba kigeze ngo amasasa aceceke burundu, ubuzima busubire ku murongo. Ariko kandi uko iminsi ishira, ibiri kugaragara ku rugamba bitandukanye cyane n'ibyanditswe ku mapuro. Amasezerano yarasinywe ariko ntiyubahirizwa, twabigarutseho. Amakuru aturuka mu baturage muri bo nyirizina n'abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi umutekano muri Kivu zombi aragaragaza ko nubwo amasezerano yasinywe, imirwano ikomeje gukaza umurego. Hari aho ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero mu bice bya Kivu zombi mu buryo buhoraho, abarwanyi ba M23 bagakomeza kuguma mu birindiro byabo aho gusubira inyuma nk'uko byari byemejwe. Hari kandi amakuru y'ibitero by'udutsiko twitwaje intwaro nka Wazalendo. Hejuru y'ibyo kandi hiyongeraho kuba iminsi 10 impande zombi zari zarahanye ngo zibe zamaze guhererekanya imfungwa yarangiye kuwa kabiri tariki 27 Mata. Cyizere cyari cyatanzwe byarangiye kiraje amasinde. Ibi byose ariko bituma hibazwa niba koko impande zombi zifite ubushake busesuye bwo kubahiriza ibyo zasinye. Ukabyibaza rwose ariko igisubizo ukakibura. Ubwo rero kutizerana bikagaragazwa nk'inzitizi ya mbere ikomeye muri ibi bikorwa, kuko imwe mu mpamvu zikomeye zituma rwose amasezerano adashyirwa mu bikorwa, abasesenguzi barahuza ku kuba impande zombi zitizerana. Ukutizerana gukomeye hagati y'impande zombi niyo ngingo igarukwaho imbere ku mapaje. Leta ya Kongo ishinja M23 kudasohoka mu duce yafashe no gukomeza kwiyubaka mwibanga. Ku rundi ruhande M23 nayo igashinja leta ya Kinshasa gukomeza kohereza ingabo mu bice byegereye ibyo igenzura ndetse no kutubahiriza amasezerano ya politike ajyanye n'uburenganzira bwabo ihagarariye. Uko gushinjanya rero gutuma buri ruhande rugira impungenge zo kuba rwatanga intambwe ya mbere, bityo amasezerano akaguma ku rupapuro. Hari gahunda ya DDR ifatwa nk'inkingi ariko idakora neza. Iyi gahunda ni ukwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. DDR ni imwe mu nkingi zikomeye z'ingenzi z'amasezerano, ariko kugeza ubu iracyari ku rwego rwo gutegurwa. Hanyuma amakuru yizewe agaragaza ko nta gahunda ihamye iratangira ku buryo bugaragara, bitewe n'uko ibibazo nyamukuru ikibazo nyamukuru cyateye intambara kitarabonerwa igisubizo mu mizi, ndetse rwose n'inkunga mpuzamahanga ikaba itaragera ku rwego rukenewe. Iyi gahunda rero ngo idakozwe neza, abarwanyi bashobora gusubira mu mirwano bigatuma amahoro arushaho kujya kure. Noneho ndagira babwire ko abaturage bari hagati y'icyizere n'ubwoba. Mutese gute? Mu gihe abayobozi bavuga amahoro, abaturage bo bakomeje kubaho mu bwoba. Mu bice byinshi bya Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo hari imiryango itaratinyuka gutaha. Abagarutse
mu ngo zabo bavuga ko umutekano ukiri muke ndetse ubuzima bukaba bugoye kubera ubukene n'ihungabana ryatewe n'intambara. Ubwo rero abaturage ba Minembwe ntibarabona amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi kigaragazwa n'uruhare rw'amahanga n'inkunga iriho ariko idahagije itangwa. No kuvuga ngo amasezerano nk'aya akenera inkunga ikomeye y'amahanga kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. Ubwo rero ngo nubwo hari imiryango mpuzamahanga ikurikirana ihagarikwa ry'imirwano n'ibihugu bikomeje gusaba impande zombi kubahiriza ibyo zasinyiye, ibigaragara nuko igitutu mpuzamahanga kitaragera ku rwego rushobora guhindura ibintu vuba. Ndetse ngo ntibikwiye kwirengagizwa ko inyungu za politike z'ibihugu bitandukanye zishobora kudindiza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ubwo rero isomo noneho ngo riva ku mateka ya Kivu. Uburasirazuba bwa Kongo si ubwa mbere bubonye amasezerano y'amahoro cyangwa se bubonye amasezerano y'amahoro atubahirizwa neza, kuko mu myaka ishize amasezerano menshi yarasinywe ariko menshi muri yo ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, bigatuma intambara zigaruka mu buryo butandukanye. Ibi rero bigatuma n'aya masezerano mashya ashobora guhura n'ingaruka z'ibyo cyangwa se nk'izo niba nta mpinduka zikozwe zikomeye zibaye. Ni ukuvuga ngo muri make amasezerano ya M23 na leta ya Kongo atanga icyizere ku rupapuro, ariko ku rugamba ishyirwa mu bikorwa riracyagenda bigura intege. Hagati aho mu by'ukuri hagati y'ukutizerana, ibibazo bya politiki n'umutekano utizewe, amahoro arambye aracyari kure kugerwaho. Ndagira ngo namwe mumpe ibitekerezo byanyu, harabura iki ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa? N'iki cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'impande zombi zishyamiranye, amahoro aboneke ndetse abaturage batekane nk'uko bikwiye? Dusangire ibitekerezo. Hanyuma nimyemerere turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa. Perezida Kagame ategerejwe kwa Duma, n'uruzinduko Perezida Kagame ategerejwemo ategerejwe i Gaborone muri Botswana, ni kwa Duma Jideo Boko. Yes, aha rero ni Botswana, ni igihugu kiri mu majyepfo ya Afurika. N'uruzinduko mukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero yatumiyemo na mugenzi we wa kiriya gihugu Duma Jideo Boko. Perezida wa Botswana mu itangazo yasohoye ku wa gatatu tariki 29 Mata yavuze ko Perezida Kagame azasura iki gihugu hagati y'itariki ya 4 n'iya 5 Gicurasi. Avuga ko ruzinduko ruzabanzirizwa n'inama ya kabiri y'ihuriro rihoraho rihuza u Rwanda na Botswana mu bufatanye zinkaje na nka JPCC, iteganyijwe hagati ya tariki 4 n'iya tariki 4 n'iya 5 Gicurasi 2026. Ubwo rero ibigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi bwo gushyira imbere ubufatanye buteguye neza kandi butanga umusaruro. Hanyuma yunze miti ndavuga presidency ya Botswana. Uru ruzinduko rugaragaza indi ntambwe ikomeye mu gukomeza guteza imbere umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda, ukavamo ubufatanye bukomeye mu by'ubukungu. Yavuze ko kandi uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame i Gaborone rwubakiye ku ntambwe yatewe mu ruzinduko rwa leta rwo muri 2019, ubwo hafatwaga icyemezo cyo gushyiraho JPCC nk'urwego rugamije kurushaho kwimakaza ubufatanye. Muri ruzinduko Perezida Kagame na mugenzi we bazaganira cyangwa se bagirana ibiganiro byihariye bizibanda ku bucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ubukerarugendo, inkingo z'amatungo, ingendo n'ubwikorezi ndetse n'ubufatanye mu ruhererekane rw'agaciro k'amabuye y'agaciro ya diyama. Urumva ko rero n'uruzinduko rw'akamaro ndetse rw'ingenzi cyane ku mpande zombi. Hanyuma reka noneho turebera hamwe ibiri kuvugwa ahitwa Ibaraka, ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umujyi uherereye muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha hakomeje kumvikana impungenge zikomeye z'umutekano muke uri kwiyongera uko iminsi igenda. Abaturage ndetse n'abahagarariye societe civile baravuga ko ubuzima mu by'ukuri bukomeje gutikira, ndetse ubuzima bwabo bwa buri munsi ngo buri kurushaho
kugorana kubera ibikorwa bivugwa by'ihohoterwa, ubujura n'itotezwa mu by'ukuri bikorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwo rero ni amakuru aturuka mu baturage batandukanye bo muri Baraka, aravuga ko mu masaha y'umugoroba cyane cyane hagati ya saa 12 na saa 2 z'ijoro hakunze kuba ibikorwa by'imyitwarire mibi y'abasirikare, bamwe bari mu bikorwa by'irondo, bavuga ko rwose rimwe na rimwe ayo marondo ahinduka ibikorwa by'ubujura, aho amazu yibasirwa, ibintu by'agaciro bigasahurwa bikibwa, ndetse n'abagenzi bakamburwa utwabo. Hanyuma ibi byatumye rero mu bice bitandukanye by'umujyi wa Baraka haboneka ubwoba bukabije, aho bamwe mu baturage bavuga ko batakinyura mu mihanda nijoro, abandi bakagabanya ingendo zabo cyane mu masaha ya nijoro. Depite uhagarariye aka gace yitwa Nyamangyoku atangaza ko impungenge zikomeye ku mutekano ukomeje kuzamba, agaragaza ko rwose mu by'ukuri ngo bidakwiye ko inzego zishinzwe kurinda abaturage arizo zigaragara mu bikorwa bibangamira abaturage. Asaba ko ubuyobozi bwa gisirikare ndetse n'inzego za leta ku rwego rw'intara n'igihugu zifata ingamba zihuse zirimo gukora iperereza ryimbitse ku bivugwa bikorwa n'abasirikare batubahiriza amategeko, gufata no guhana ku buryo bw'intangarugero abafitemo uruhare, kugarura discipline mu nzego z'umutekano z'igihugu, ndetse no kugarura icyizere cy'abaturage ku ngabo z'igihugu. Yashimangiye ko inshingano nyamukuru za FARDC ari ukurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu, ko atari ukubatera ubwoba cyangwa se kubakoresha ibikorwa bibangamira uburenganzira bwabo. Ku rundi ruhande, societe civile ikorera muri Baraka yo yunze mu ry'uyu mudepite, isaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku bivugwa byose. Isaba kandi ko ubuyobozi bwa Kongo bwongera imbaraga mu kugarura umutekano muri ako gace kamaze igihe kagaragaramo ibibazo by'umutekano by'imitwe yitwaje intwaro n'ubushyamirane butandukanye. Abaturage bo bavuga ko bakeneye ibisubizo bifatika kandi byihuse, aho basaba ko imihanda irindwa, irondo rya gisirikare rigashyirwa ku murongo, hanyuma umutekano w'abantu n'ibyabo ukabungabungwa mu buryo burambye. Ubwo rero hagati aho n'ubwo icyizere cy'umutekano gikomeje kugabanuka mu baturage, bamwe baracyategereje ko mu by'ukuri ubuyobozi bufata ingamba zifatika zo kugarura ituze mu mujyi wa Baraka, cyane cyane mu bihe bya nijoro. Abasesenguzi bavuga ko rwose ikibazo cy'umutekano muri Fizi muri rusange gikeneye igisubizo kirambye gihuza igisirikare, ubuyobozi bwa gisivile n'abaturage ubwabo, kugira ngo hongerwe icyizere n'ituze muri ako gace ko muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma leta ya Kinshasa iri mu mvururu, ndetse imvururu zikomeye cyane imbere mu gihugu, abayigize barimo guterana amagambo ndetse no kudacana uwaka. Ibi rero biri guterwa n'iki? Hari amakuru avuga ko hafashwe icyemezo ejo bundi kwa gatatu 29 inteko nshinga amategeko yafashe icyemezo cyo gutesha agaciro icyifuzo cyo gukura icyizere cyari cyatanzwe na Depite Lady Yangotikala Senga uhagarariye agace ka Kisangani mu ntara ya Chopo, ngo icyifuzo cye cyari kigamije gukura minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano mu gihugu Jeke Shaban mu nshingano. Iki cyifuzo cyari kigamije kugaragaza kutishimira imikorere ya Minisiteri y'Umutekano cyagarutsweho cyane mu nteko nshinga amategeko, aho habereye impaka zikomeye zishingiye ku buryo cyatanzwe n'uburyo cyateguwe. Mu gihe habaga ibiganiro byo gusuzuma niba icyo cyifuzo cyakwemerwa ngo kijye mu biganiro byimbitse, Depite Gari Sakata yagaragaje impungenge zikomeye ku buryo cyateguwe, asaba ko cyahita giteshwa agaciro hatabayeho kugisesengura mu mizi. Depite ati rero iki cyifuzo kirimo amakosa akomeye mu buryo bwacyo, harimo no kuba hari imikono y'abadepite ivugwaho kuba yarabonetse mu buryo bunyuranye n'amategeko, ndetse hakaba harimo n'amazina menshi yanditswe nabi. Rero yanatanze urugero rw'amazina yanditswe mu buryo butari bwo, aho Imani
mu by'ukuri handitswe mu mwanya wa amani ndetse na puwa mu mwanya wa puha. Hanyuma rero Depite Sakata akomeza ashimangira ko ibi ari ibimenyetso bifatika byerekana ko ari icyifuzo mu by'ukuri cyaranzwe n'uburiganya yise fraude, bityo kikaba kidakwiye no kwakirwa ngo kijye mu biganiro byimbitse. Ibi rero byahise bihaye imbaraga uruhande rushyigikiye ubutegetsi buriho, icyo nakwita nka majorité présidentielle. Hanyuma ariko kandi rwafashije izo mpamvu rwifashishije impamvu zishingiye ku mategeko n'imyitwarire y'imyandikire kugira ngo iki cyifuzo gihagarikwe hakiri kare kitaragera ku rwego rw'impaka ku ngingo zacyo nyamukuru. Kugeza ubu rero icyifuzo cyo gukura icyizere kuri Jacques Shabani, minisitiri w'umutekano, ntikiri ku murongo w'ibigomba gusuzumwa kuko cyateshejwe agaciro ku mpamvu z'imiterere mbere yuko kiganirwaho mu mizi. Ubwo rero nibyo ngibyo, impaka za ngo turwane ntiziri gusa mu kureba uko Shabani yakwirukanwa, ahubwo noneho no mu nteko nshinga amategeko rurakinga babiri ku mpamvu zirenze imwe. Kongo iri mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nyine birumvikana nicyo guverinoma iri guhangana nacyo. Hanyuma ariko abasesenguzi batandukanye n'abaturage bakomeje kwibaza niba koko gukunda igihugu bisobanura guceceka ndetse no kwirengagiza amakosa agaragara mu buyobozi, cyane cyane mu gihe harebwa imyitwarire y'abadepite mu gufata ibyemezo bikomeye birimo kwanga cyangwa se kwemera ibyifuzo byo kwambura icyizere abayobozi bamwe na bamwe. Ni bimwe rero mu byagarutsweho n'ubundi muri ino nama yabaye ku munsi w'ejo. Tugana ku musozo, reka turebera hamwe ibikubiye mu buhamya bw'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba, Major General Nkubito Eugene. Yagaragaje ko Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda aza ku isonga ry'abateguye jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ko iyo adapfa nta mututsi n'umwe washoboraga kurokoka. Yabigarutseho kuri wa kane tariki 30 Mata 2026 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 cyabereye ku rwibutso rwa jenoside rwahazwi nko kuri Commune Rouge ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Major General Eugene Nkubito yagaragaje ko mu mwaka w'1973 ubwo Habyarimana yafataga ubutegetsi abuhiritseho Kayibanda Gregoire yaje avuga ko azanye mu Rwanda ubumwe, amahoro n'amajyambere nyuma y'ivangura n'ubwicanyi ubutegetsi bw'uwo yari asimbuye bwari bumaze igihe bukorera abatutsi. Yavuze ko hadaciye kabiri ubutegetsi bwa Habyarimana bwahise buzana mu mashuri ibyiswe iringaniza hagati y'abahutu n'abatutsi, ibyatumye ba kabiri bavutswa amahirwe yo kwiga. Hanyuma hejuru y'ibyo gukorera abatutsi ivangura no kubita amazina abatesha agaciro nk'inzoka n'inyenzi byatangiye gukaza umurego mu mashuri. Major General Eugene Nkubito avuga ko iri cengezamatwara ryakajije ubwicanyi ndetse no gutoteza abatutsi ubutegetsi bwa Kayibanda bwari bwarakoze mu myaka y'1959 n'1962 rinaba imbarutso yaje kubyara jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu musirikare yavuze ko ibintu byabaye bibi muri 1990 ubwo ingabo zari za RPA zateraga u Rwanda, kuko Habyarimana yise atangira kwica abatutsi mu bice birimo Bigogwe, Ngororero na Kibirira. Abandi benshi bo hirya no hino mu gihugu barafungwa, baratotezwa ndetse bagirirwa nabi. Yavuze ko muri 1991 ubwo mu Rwanda hajyagaho politike y'amashyaka menshi, bwa mbere Habyarimana yemeye ko abagize RPF inkotanyi ari abanyarwanda, nyuma y'igihe yarabaheje mu gihugu ndetse yemera kujya gushyikirana nabo yarusha muri Tanzania, gusa ari nako ubutegetsi bwe butegura jenoside. Major General Eugene Nkubito yashimangiye ko Habyarimana yagize uruhare muri jenoside kuko mbere y'uko iba ubutegetsi bwe bwari bumaze igihe bwarateguye
interahamwe ndetse bwaranaguze imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi. Agira ati niyo Habyarimana adapfa yateguraga jenoside, Habyarimana watozaga interahamwe yatozaga iziki, yaguze imihoro na Bakabuga Felicien, iyo mihoro yari yiki. Nkubito yashimangiye ko iyo Habyarimana adapfa nta mututsi rumwe wari kurokoka. Ati Habyarimana iyo adapfa yari gukora jenoside nabi cyane, ahubwo yari gukora jenoside ahubwo n'abarokotse bashoboraga kutaboneka, twese yari kutwica. Bari kugira gutya wenda bashyizeho guverinoma y'inzibacyuho bakazana izo ngabo, ubwo ni iza XFAR ndetse na RPA, bakazivanga bagacyura izo mpunzi bagafunga imipaka. Yari yaragiye atuza abaturage ahantu hatari hatuwe kera, ndetse agotagota mu Bugesera, aragotagota hariya hose na za Kagitumba. Twasanze nta bantu bahatuye, bari baramaze kugenda bagotagota abantu bose ahantu hose, bivuze ngo yashakaga kugira gutya akarangiza. Hanyuma Nkubito yashimangiye kandi ko abateguye jenoside batashakaga ko hagira umututsi n'umwe wo kubara inkuru urokoka. Hanyuma avuga ko jenoside itatewe n'iraswa ry'indege Habyarimana nk'uko abakana jenoside babivuga, kuko iyo biza kuba ariko bimeze ingabo zizari kujya kurasa inkotanyi. Avuga ko ingabo zizari kujya kurasa inkotanyi zashinjwaga kuyirasa aho kujya kwirara mu baturage zikabica. Ngaye nguko rero mu gihugu cya Sudani y'Epfo haraturuka inkuru ikomeye cyane iyo yirukanwa ry'abaminisitiri bikozwe na Perezida Salva Kiir kuri wa gatatu tariki 29 nibwo South Sudan Broadcasting Corporation yatangaje ko Perezida Salva Kiir yakuye Semeya Kumba ku mwanya wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, kandi ko yirukanye Atonkoul Manyang wari Minisitiri w'Ubucuruzi. Nta bisobanuro byatanzwe ku bijyanye n'impamvu yo kwirukanwa mu mirimo y'kw'aba bayobozi. Kwabereye rimwe no kwirukanwa kwa Mawien Arik wari umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe umutekano imbere mu gihugu no ku kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, hagashyirwaho Akes Tong Aleyu ngo amusimbure. Abasesenguzi rero bavuga ko Kiir ahora ahinduranya abakora mu rwego rwa gisirikare na guverinoma kugira ngo abashe gukomeza kubagenzura mu gihe ahanganye n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'impuha zivuga kwisimburwa rye rishoboka. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa kane tariki 30 z'ukwa kane 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.